دیرک آنکو دیرکا حمکو باجارێکی ڕۆژاوای کوردستانەیە دکەوە باکوورê Rojhilatê Sûriyê li ser sînorê Bakur û Başûrê Kurdistanê. Nêzîkî bajarê Cezîra Botan û bajarê Zaxo ye. Bi parêzgeha Hesekê ve hatiye girêdan ku derdora 200 kilometreyan jê dûr e. Ji Şama paytexta Sûriyê nêzîkî 900 kilometreyan dûr e. Dîroka avakirina bajarê Dêrikê bi dîroka Deverê bi giştî ve girêdayî ye. بدهن شارستاني و هيزان دوی دوريرا درباس بونه. القرن الرابع يه ميلادي اف باجار هات افاكرن. قال كيما حسين هاتيا بابا اسماعيل هاتيا صالة تقريبا نقبة حصدوا شلية حصدوا بيجي هاتيا ديرك افاكيا. ديرك خرابة بو جنسي انسان هاتي دنب يعني. هاتيا افاكيا عمرو بفاتنا تدا مثلا افاكرنا. ناف واتیا ناوی دیرکه بگلک شویان تیگوتن. هنودگرینن درا خریستیانیا کون کوتان هاجی لدیرکه دمینه و هنجی ودگرینن دوره کان. ديرك نافي بوا ديرك نسبة الدير ديرا كفن ديرا مرمي عضرة ديركا كفنة إجا ديرك يعني ديرك أوا ديرك نافي دريك هاتيه بري ريكا دريك وصليبي نيفا وكرجم كاني عسكري ريك بريش ملي قلاتشوخ المستسانة وبريه دهات الجزيرة رياتر منطقة زمار طلع فريوا دهات دشو ميرديني الويد تقاطع الدريك جهد ديريك تدا افابي تقاطع الريد الويد ديريك او بيه دیرکا حنکو ناوی راسته حنکو بچوکرین جالیه زمان و جناوی حنایه و بگشتی خلق دیویژن دیرکا حمکو چمانه دیرکا حنکو نمعقوله دیرک بناوی حمکو و کو ناوکی اسلامی و وره گریدان بگشتی خلق دیویژن دیرکا حمکو هنجی دیویژن دیرک آنکو دیرا بچوک يعني الدير الصغير. باجار دیرکه ji Kurd, Siryan, Ermen û Aşûrî û hin hozên Ereban pêk tê. Ji aliyê olî ve jî ji Misliman û Xristiyaniyan pêk tê. مكوناتي وي حاليا في زمانها سرياني هنا وكرد وهنكي عرب. دیرک تا سالên sihî ji sedsala bîstan girêdayî bi Cezîra Botanê ve bû. Ji sala 1929 anko ji demê rêkeftina sazkirina sînor di navbera Sûriye û Tirkiyeyê دیرک êdî bû beşek ji nexşeya nû ya Sûriyê û di wê demê de hêzeke Ferensî lê bicih bû û qijleyek jî ava kir ku taniha jî ew qijle dimîne. دو وقت فرنسا هاتي فيدي طبعا فرنسا ند وقت سوري ده هاتي فيدي 1919 كانت سوري ده بس 1929 دمر قاقو باب الحديد وفرده هات ديرك منطقة ديرك 29 ده بيت تبلي جمهورية سوري. طبعا فرنسا صلاة 1906 هات كتت منطقة مدى دي المنطقة دي كده 1906 فهنجي والله نوكاني والله هب مالا مرادي جبري حكي هبو تاوکه ایرو جی زویین دیرکه di navbera malbata Abdilganî û dêra xiristiyanî ve dabeşkirîne. Ku beşek ji siyan ya malbata Abdilganî û du beş ji siyan yê dêrê ne. Ew jî ku ji aliyê Restqila Anton ve berî koça xwe ya dawî bike ji bo dêrê hatibû diyarîkirin. مو رسخلا أنطون في كهبوني ذكر رسخلا أنطون رسخلا أنطون أساس مرا خف دمه بدي حجي ودم بعد بدم فرشمة زي فرشمة حجي كتب المرني حجي زاني برا برين شهري مالاوي أو برا قد في عبد الغني جم رسخلا أنطون قلت عاد دامة بدمه قلت حجي زاني أجي بدم ديراها حاجيك ديري بيورا كيفاته كيف أخوي تا ديري هبة بأي مقابل خلا أنتم كسينا بي بالإندام بي
كسي نبي بند هنا اب اتفاقی نقابه ما وديري ده شيبي سر خاصة سر بند بينجي ما جو ابعد هنا ناي فروتنش غريبارة الا برضا الطرفين وقت ام هردو حاضر بن ام بكارم بفرشن ام هردو نراضي بن او بيع بطالة ناي او كانوا يا غايتها ما من باب تذهبي ابعد بفروتش اهل الجهرة روي ديرك ما تذكاري بيجي حمي ام اهل ديرك حمي هبدو وكا عائلك ام حمي هبدو نازلك بري هو فاشن صالي بوريده به يك مال نبي دير كده ام ناس نكر ما وناس نكربا نها دو بشين ديركي يديرنا وبشي ماي مالباتا عبد الغنية دبكو رزق الله أنتون خودي وي كفن با تو آگاهی من سروية كينينن وثلثة لبيت عبد الغني. دبیستو سی آدار سال 1957 ناوی جالی حکومت سوریه و هات تعریب کرن و کرن المالکیه. در دوره 305 گند و باجاروکان به دیرک و گریداینه. هجمارا نشجی نوی وکا باجار در دوره 75 صدیه و وکا نافچه در دوره 400,000 کسیه. دورا دیرک جالی چاندنی، آف، پترول و شونواران و دولمنده. 5 بنداولی هنه و جناو باجار دیرکه هر سی چیاین جودی بخیر و قرچوخ تندیتن. جمع دجله آنکو آوامزن دیدوان دیروکا دیرکو دوریه.